Ja sam Vedran Mlikota, imam 55 godina, po zanimanju sam dramski umjetnik i pacijent sam klinike Sveta Katarina. Za gastro i kolono pretrage sam se odlučio zbog dobi, jer sam čuo da je dobro nakon 50. godine napraviti generalni, ajmo reći, remont, kako se to banalno kaže, onoga što se događa u tvom organizmu, da čisto znamo na čemu smo. Evo, pa sam zbog toga odabrao kliniku Sveta Katarina, zato što imam neke prijatelje koji rade kao doktori tu, a i imam povjerenje u njihov rad. Gospodin Mlikota, ja se znao već u zadnjih 25 godina iz nekakvih privatnih krugova i moram reći da nismo nikada baš razgovarali u takvom okruženju baš o nekim zdravstvenim njegovim problemama. Međutim, kako vrijeme brzo leti, tako smo se mi susreli u ambulanti gdje je on, s obzirom da ima sigurno povjerenje, čuo pozitivne iskustva Svetoj Katarini, se obratio jer je želio baš u jednom takvom okruženju da podijeli sa mnom svoje tegobe. Žalio se da osjeća ponekad po određenoj vrsti hrane, osjećaj nekakvu noće, težine u trbuhu uz nekakvu nelagodu i s obzirom da je već od ranije imao endoskopske pretrage učinjene u 2 navrata, znači gastroskopiju, gdje se opisivao kronični gastritis i gastrorefluksna bolest, ja sam posumnjao da bi se moglo raditi o takvim tegobama. Međutim, s obzirom da je prošlo već dosta vremenski, 7 godina od te njegove zadnje gastroskopije, predložio sam da bi svakako bilo razumno, s obzirom na njegovu životnu dobu od 55 godina, ponoviti, odnosno učiniti tu prvu endoskopiju. Kada sam nekima ispričao koliko je to trajalo, nisu mogli vjerovati. Ja sam u 4:15 bio primljen, u 6:30 sam već bio gotov. Sa oba pregleda, sa nalazima, sa svim. A prijem je kao da dolazite u hotel sa 5 zvjezdica. Sve onako kako bi u stvari uvijek trebalo biti. Ljubazno osoblje, srdačni i edukativni doktori koji su spremni odgovoriti na svako pitanje. I izišao sam iz klinike pjevajući. Upravo endoskopija pruža mogućnost najvećeg stupnja pregleda unutrašnjosti našeg organizma. Omogućava nam da detaljno pregledamo sluznicu na gastroskopiji jenjaka, želuca i košnog dijela tankoga crijeva, odnosno duodenuma, a na donjoj endoskopiji završnog dijela debelog crijeva, rektuma, kompletnog crijeva kolona plus na indikaciju i terminalnog hilona, znači završnog dijela tankoga crijeva. One su procedure koje se izvode pomoću savitljivih endoskopskih aparata. Ono što je bitno da oni mogu imati i imaju ovi naši i terapeutski kanali. I još jedna stvar što je važna u ovakvom vašem pristupu pacijentima je da je to individualizirano, da imate svoj termin, da nema puno čekanja. Ljudi najviše mrze kad, ne samo u medicini, nego općenito u puno djelatnosti, kad se mora puno čekati. A ovo je sve vrlo dobro organizirano i, ponavljam, personalizirano i svedeno na onu ljudsku mjeru kakav treba biti. Znači, jedan sjajan odnos s pacijentom i nekakva ljudskost, ljubaznost, onako baš kako bi trebalo biti. To me najviše oduševilo, jer inače nisam veliki dolazak, nemam puno dolazaka u zdravstvene ustanove, na sreću, ali ovo što moram u odnosu sa nekim ustanovama gdje sam bio, ovdje je to ono što bi se reklo apsolutno najbolje. I ja vam na tome čestitam. Patohistološki rezultati kod gospodine Mlikote su ukazali da imam kronični jedan gastritis, Helicobacter pylori negativan, što je dobro, i da će modifikacijom nekih životnih navika, znači konzumacijom lagane prehrane u više navrata, izbjegavanje nikotina, kofeina, slatke, vrlo začinjene hrane, uz modifikaciju u smislu da se ne jede kasno navečer, 3 do 4 sata prije spavanja, da nema konzumacije hrane, niti alkohola, uz uzdignuto uzglavlje, doći sigurno do njegovog poboljšanja što se tiče gornjeg gastrointestinalnog trakta.
Što se tiče donjeg gastrointestinalnog trakta, jedan polip smo našli koji smo endoskopski u potpunosti uklonili. Ono što je bitno napomenuti, znači 95% karcinoma kolona u životnoj dobi iznad 45 godina nastane od polipa. Znači polipi su neke male dobročudne korevine koje rastu i koje će se pretvoriti u malignome u nekom vremenskom intervalu 7 do 10 godina. Mi smo upravo jedan polip, kako mi kažemo, laički uhvatili, endoskopski odstranili. On je dobrog stanja, znači patohistološkoga, i ono što je bitno napomenuti, znači gospodin Likota će biti na njem danjem endoskopskom praćenju, znači imat će kontrolnu kolonoskopiju u intervalu od 3 do 5 godina. Ukoliko bi se pojavili neki novi polipi, da se na isti način to endoskopski odstrani. Na gastroskopiji sam bio nekoliko puta i radio sam je uglavnom bez anestezije. To je onako jedan dosta mučan pregled, dosta nelagodan, iako te doktori ohrabruju da će brzo biti gotovo, da dišete duboko, međutim to je jedan onako kaotičan trenutak kad je čovjek potpuno ima osjećaj da se guši. Na gastroskopiju i kolonoskopiju sa anestezijom sam pristao, jer jednom kad sam radio to davno, sjetio sam se da je buđenje iz anestezije bilo nešto predivno. Znam da sam pričao, kao da se budim iz nekog dubokog sna. Osim toga, to je puno sve skupa ljudskije, čišće, na neki način čišće je možda najtočnije. Prednosti rada u anesteziji su vrlo više struke, što za bolesnika, što za liječnika. Znači, prilikom endoskopije, koja je zasigurno neugodna sama po sebi, ljudi se boje, dođu preplašeni, jer misle da će mi raditi nešto što je bolno, neugodno. Još se čuju razne kuloarske priče koje najčešće naravno nisu točne. Onda se iznenade da najčešće pitanje kad završi procedura, zar je sve gotovo, zašto ste me probudili, ja bi se još malo odmorio. Tako je bilo kod slučaju gospodina Likote, a i kod svih naših pacijenata koji se javljaju u naš centar izvrsnosti, centar gastroenterologije Sveta Katarina. Je uopće toliko neugodna pretraga kada se radi o anesteziji, jer osim što je pacijentu ugodna, bezbolna, s druge strane dozvoljava endoskopičaru, znači liječniku koji izvodi, maksimalnu preciznost, lakoću u radu i ono što je jako bitno napomenuti, ukoliko nađemo na neku patologiju, odmah da se to pretvori u ne samo dijagnostičku, nego i terapeutsku proceduru. Ono što nam pruža izuzetnu lagodnost u našem radu je kompletni tim. Bez tima ne možemo ništa dobro napraviti. U našem timu imamo vrsnog anesteziologa, anesteziološkog tehničara, liječnika endoskopistu i, ako radimo polipektomiju, 2 endoskopske sestre i uz to vrhunsku najnoviju generaciju endoskopskih stupova koje koriste ono što se danas sve više ulazi u sve pore našega društva, to je takozvana umjetna inteligencija. I željeli smo se koristiti upravo takvim stvarima kao što je umjetna inteligencija, jer oni nam su kao šesto čulo, oni će nam signalizirati za polipe koji se mogu sakriti iza nekih zavoja, mogu se sakriti u tekućini koja se nalazi unutar lumena. Oni nam naprotiv mogu i reći da li se radi o displatičnom, neoplastičnom polipu koji ima maligni potencijal ili hiperplastičnom, odnosno upadnom polipu koji ako ispod 5 mm se ne treba endoskopski ni onda odstranjivati. Znači, to je nešto vrlo napredno i što diže osjetljivost metode. Svima koji i imaju i koji nemaju problema, a imaju dob, kad bi trebali obaviti neke preglede koji se moraju obaviti, preporučio bi dolazak u Svetu Katarinu na gastro i kolon preglede, jer je to nešto što moraju učiniti za sebe, za svoje zdravlje. Kod nas će čovjek za automobil učiniti sve, uložit će sve u automobil jer se mora voziti, a onda sebe uvijek stavlja u drugi plan. Promijenimo to i neka naše tijelo postane automobil, pa da ga što češće pregledavamo, servisiramo i
brinemo o njemu više nego o nečim drugim stvarima. Prevencija je ključ zdravlja, bilo organskog, bilo mentalnog, i zato mi moramo raditi svakodnevno na poboljšanju tog našeg zdravlja. Ovdje, nažalost, gotovo trećina bolesti je vezana uz malignom. Ono što je bitno napomenuti, 5 do 10% malignih bolesti je vezano uz genetiku. 90% je vezano uz naš život svakodnevni, na koji mi možemo znatno utjecati, što s prehranom, što tijelovježbom, što modifikacijom, smanjenjem konzumacije, odnosno nekonzumiranjem alkohola, nikotina, kave, a što sve naravno kako auti prolaze kilometražu, tako ljudi godinama skupljaju poslužnicu oštećenja može utjecati na naše promjene. Jako je bitno steći kompletni uvid u stanje sluznice određenog pojedinca i na taj način odrediti mu vremenske intervale praćenja. Ne treba puno razmišljati, svi nakon 45. godine svima bih preporučio da naprave checking svog tijela. Obratite nam se s punim povjerenjem u Centar za gastroenterologiju Sveta Katarina, gdje imate mogućnost da u totalno bezbolnoj varijanti, u kompletnoj anesteziji napravite endoskopske procedure, gastroskopija i kolonoskopija u smislu prevencije, u smislu probira za ne daj Bože nekakve ozbiljna organska stanja.